ebirasi birobyo bintigere jeneri ichumbe koliginda asenko ligikorwa ebirasi ebyo bibiro. Lakini ebasi ero ngamorore ebasi ero omuntu nale nkobwatia kugamba senseyi omuntu nale nkobwatia nkagenda nkamoja nansokeretie elami ya kurubondeni ogenda Magombo bono kambule kodiene yelichu bonere ndamutebinga nkiakolire gae wodi yelichu buna ngenderete kuna komutebinga inje tutamungu saba abantu ba ngoma bana tuta koga mari chumba tuta bono umuntu ine anataka kane ego na mwetu ekire mono inaweza kwetu ekara ngeti meye esimanera abana ba na bakulina gotisiro murane bakulina gotisiro ayobo principal ya dingere ni rube ira address to Chiomo tenant o State House Nairobi olirike gwetra aseli chumbe igote banga abana na Bible bana mi igo bantuma ngende angebibunguo mora entereba erete basi gana chirekina karibu bono rinde lirube lindi liko chako batayari liko batayari ready on Monday mheshimiwa. Esa ulio yo kwa likeruli rube liyo taliko ukegusibu na tuante baga ngote batura mangana ajiyeke gusi ese eluga kumbwa ngonge ndra kusukume ebinte bibisoke bigo soka kisega ega mongegetu kila ye chikura nebituo kiaeli lakini nene mucho muri ke chikura naende manager ogende ase DCC umudisi tutubwata mande omotebya abantu bebibande batoe timetable indi bago chakere skuru ile township ga nda zira zo mheshimiwa Duke Nero gusuguma bobe aletere abanafunzi ababane Gimato kora nepinga kero mwana mbwate gaiga na bwate kibani akiri rende ya yugi ngoko ekibande ekyo tobo mwango gosoa kinyumba kirimo ukani bunga n'abanafunzi mwayerera gosoa ngabona na inche nimbwate kibande na inche ngosoa ndabunonde bwezi ko bana tore n'abana ba Kristo very well ekyomo elio ekyomo yali nekina tokugambirana na inwe mwansabire ebirasi byose pibiro sikuga ebirasi biro siku byose
tigato igwaneiga. There is no way na Rosia domuga ndosie biransi byose biga igore basi ga gakane fisi ga egekwera gaki abana nabaki kwate bono tigatwakira neiga bono na kimbere to wakili na ikubuna mwaboni bono ekarona igure buna mwaboni e budget nkore twere bunge ga go mutio nyusta ase budget yeyo nsoba beti bezike basi ye inoro nsoba beti bezike do metrioro no nsoba beti bezike koroche birat milioro no bali uchi koteba ga kinge school na ya mayo ke goiro binterio uko tayari hapa tuko wapi? Ati shule inaitwa aje? Inaitwa Nami. Na mmesema Nami ni noma. Ndio mmenituma niende kwa Rais William Ruto. Nimwambie mnataka nini? Ati mnataka nini? Mnataka basi? Kutoka kwa president? Basi aina gani? Na yeye Mr. President akiniuliza Mr. President au ni wangu ama si wangu, tutasema ni watu wangapi? President wetu ngapi? President wetu William ngapi? Mheshimiwa Rais, nimetumwa kwako kwa unyenyekevu. Hawa watoto wa Nami FDA wameomba ukikuja uwaletee basi yao. Your Excellency, this is an advance message of an official request that is coming. I just pray that God touches you to grant their prayer, to grant their request. Na siku hiyo ukideliver, sisi tutaendelea kukuombea two term. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we all say